Tala lava ile nei foi vaenga o telefo le si fonga o le lo mua o le tala mua ua tuina mai alo ia ni la bata inga fala wa tele mo le maru le tino ona o se mai fou o le misela o mau i tonu o Aukilani o fa tua ina nei tangata o Aukilani ina ia va ai le lei masiaki pele wa faina ile nei fa mai PC sa fa ino mai le so fu malo loina le Health New Zealand o le mai fou le nei e fesotai ma se tangata na malanga mai fafo mai o le tangata wa fia sa ia i tonu le supermarketi le Woolworths i Kelston sa malanga fo o ia i waa o le Fuller's 360 Ferries ma sa ia fo o ia i se paka o tawale i tonu Aukilani i le taimi lea ua masalomia ua mawai i le misela o lo o ia le taltununga o le tangata nei wa fia sa malanga i se atunu o Asia peita ai na faalia mai el Health New Zealand e le ia faina o ia i le misela i le taimi ai le i toe fo i mai i New Zealand hei o le taimi nei la o lo whaia ngā luenga soani i le tangata nei wha pēr malona au ainga mai ua whaanofo e se ai nisi o lea ainga ina ia wha ai titi ai la wanoa e vave salalau mo bibisi atua i tua le wha mai o le mai o le misela e peia o na sila fia o se mai e vafe o no bibisi mai tele a whaina wha ale sui fua maro loina e ma fua mai ai ai mai se lava mo le whanau la hiti po o ta maiti ua whautua ina la tangata o Aukilani a mai se o e sa ono iai ino whanga e pei o na whailo mai ina ia toi siaki le lei pe ua uma o na whaia o la tau tui pui pui ia ma mate i tū le lei foi le ono a fia ia unga o le misela o le leina telefoni ma waile soani ma nisi wha amatalanga wilili o le o valu o ono tasi ono. Ua whaafia ina nisi o fo mai wha apitoa a to ai matangata o lo a fia i le mai o ka nesa ona o se fufuanga o wha ilo mai e whapea e amatatu i la so mua o le masina fo o iuni ona wha tupe e le malo ni sila le au mai lea i le tunu o ni vaila au se tolu mo le tongo fitia o le ka nesa o le pau o le tino le e ta ua o le melanoma o le asforeile le sa wha ilo mai ai le whala bautonga le whamak ia le lato te whaatawina mai vaila au ma fuala au mo le tongo fitia o ngase e wapea o le au lato whaatawina mai ia nisi o vaila au ma o na o mia tele mo tangata ia wa whaina i le vaenga tolu whapea ma le vaenga wha o le mai o le melanoma o le nei whaai unga o le ama waise fesosoani mo tangata e lua se lau varus furulima la whaai o lo fia maua ia se lavea ai mo la tautonga fitinga. Ua whailo mai ele whainga malo so whaatasi o le aamata o na whaanga solo su e ngai winga i le whaatapula aina o le whaanga aina e tau maiti i le loifo le sfurono tau sanga le mātutua o fesa o ta inga tele vavave po le social media. Whaalia mai e le i pālemia ia Christopher Laxon i le fiafio le sa o le neisu suenga o le awhaatino o se vaenga leo le porkala me o ngā luenga whai e le whainga malo. Na ia ta ua o le aunga o le whaamoe le nei ina ia whaaititi ai la whaina o alo mo whanau ilo lātou whaao ngā ina leo le social media. O lo atu ngaru le i pālemia mo le whainga malo i le tu o ia whaamatalaina o le whaina o tūpulanga talavau o New Zealand i whaale tonu e awala mai i lunga o le social media mai manatu le pālemia o le whaatapula aina ma le whaititia o le whaonga aina e tamaiti lalo le sfuru ono tau sanga le mātua o whesa o ta inga tele vavave nei o le awhiso soni tele pui ai la tau mai hia tu langa le manuia. O le nei whaasera launga mai le malo le sa nafi ua so ma le tele o ni manatu ma la ngona ua whaalia o tangata ina ua whaia se ngāio inga whapea ale malo au Australia e whaai titi ai le whaonga ina e tūpulanga talavau o whesa o ta inga tele vavave. E se lau ono se furu 2 miliona tā la la whainga o tupe whaafoi mai la fonga te tongi po tax refunds o lo o tau fia pēle o fisa o la fonga e le ima whaio na whaamatu watu i tangata e ana ia se leni. O le vai ngā tupe tele le nei e tusa o whaamau maunga mai le mtanga ruenga la fonga e mo le ono tausanga sa so ua tua na ai tu nei. E pei ona zilo fia o tangata uma e tu tongi la tu la fonga i le whainga
e te tongi a i la fonga mai o lātou te tongi, le ta ua o le PAYE, e fuafuaina le lei lava la whaai o la fonga i te tongi i le ofisa o la fonga. Pei tai o le whainga masani o na mana o mia le tangata whainga ruenga e toi te tongi atuai se vai ngā tupe i le malo, a le o le nā fo'i e iai tangata e le tau o na toi wha fo'i iai a lātou se le ni e awala la le tax refund. A whai o lo iai le ofisa o la fonga le numero le teu ngā tupe a le tangata e ma whai o na te tongi sao i lana la iai i lana la fonga le toi wha fo'i po le refund. Pei tai ta wha lia mai e le mta ngā ruenga e lima se fulu tolu wafe, tolu se lau fitu tasi lau wha ingo refunds, e le ima whai ana wha amatu watu i tangata e ona ia se leni, mai le tausanga i luafe se fulu iwa, o se a wha inga na o atu i se fulu fitu tesi ma le lua miliona Tala. E tali wha pe na wha ia wha inga mo le tausanga i luafe lua se fulu ma le lua o lua tasi. O isi tausanga la tau mai nei, e sile atu la wha inga na iai, e au fiai le ona se fulu tasi tesi ma le tasi miliona Tala, mo refunds e se lau fas fulu valuafe, lua se lau ma le lima la whaai, mo le tausanga wha le la fonga, na se i mawai atu nei. O le so le aso muli e ave ai mo foi pule le parlemene, se tasi o suisi ni o le partia le Labour, le Leo David Parker, le asa whaiela na saunuanga wha mawai de tono le maota, i le aso lulu taruai. O si lia i le lua se fulu tausanga o avea David Parker, ma sui o le parlemene, o se tasi o suisi nia sa iai o le vanga wha o whai le Labour. David Parker o se lo ia whai business i mai le ai o Dunedin, na mua i uru whale i le parlemene i le paia ingo le lua awhi ma le lua, i na ua manu malo o ia i le nofo le tu malo o Otago. E tele ni to finga wha amin star o le kapeneta, i whai ngā malo o le Labour, sa ngarue ai le nei elei, e au fi ai le to finga o le lo ia sidi o le malo, wha pelem tanga ruenga o wala o whela o inga, sa ave foi o min star le malo sianga, wha pea ia le to finga o le min star swing o le tau, a toa male si o manga. O le tausanga i luafe mo le walu, sa whiwhiri ai o ia e le magazine o le Lesna, o le tangata o le si o manga o le tausanga, Environmentalist of the Year. I lana saunanga wha mawai le parlemene, ta wai David Parker, o se tasi o sini o tu o lana filosofia wha apolo kiki, o le fia wha le leia leo ati na e tau i le si o manga, wha te siai ma se tamau ainga i a malosi ma le lei, atoa ma le malu puipuia o aia te tau o tangata uma. O le asuitu langa atu ia te ia i le tono o le parlemene, ia le loia o Vanushi Walters, lea i se so atu ai le whaasolonga o le lisi aloa ia le patia le Labour. Na avea mua foi Vanushi Walters, ma foi pule, o le itu malo apa hapa i au kilani, i lona limas fultolu paia inga o le parlemene New Zealand, i le tausanga i lua o, anga i mai i lua afe, lua furuma le tolu. I nisi e whaala velave sa hali ni mai le whae unga vai aso. Tō tasi le tangata na maliu ai manunu a isi e tolu i na ua taa vale se taa vale le tua inga o le ATV, le All Terrain Vehicle, i e te le ina wha ngai le tono whaatoanga i le tu malo le Waikato i lewa ulia le sa nafi. Whaalia leo le nei whaala velave, na hali ni mai po le afol le lua i lewa uli i se whaatoanga i le awala ingo o le French Pass Road i le pitonu o Karapiro. O tangata na manua ai sa awinatu i zawa le helicopter i le whale mai tele o le tu malo le Waikato. Tō tasi le tangata o le au manua o loo ia i se tūlanga ti ngā eina. O le tasi e whaale velave na mali wai se tangata i le whae unga le vai aso sa lipo tia mai nei le ai o nei pia le ana umai le olo se talavau i le waveao le sa. Wha ai lo mai e le li asi leo Inspector Martin James o le talavau o maliu sa whaina i le manua mai se whaale velave ua whaia nei i haisu e suenga. O lo iai māsau salonga o leo e wheso tai lea whaale velave e ma seisi whaale velave sa lipo tia mai i se whale le Cotterell Crescent lea na manua ti ngai nai fo i leisi tau le lea talavau ma awina tuai i le whale mai ua whaia nei i e suenga i le mafuanga o i e whaale velave. Ai ile ai o Hastings e do tasi le tangata na uma le soifua ai manua ti ngaina i a leisi do tasi i se whaala velave na a fia ini ta avale se lua i le waveao le sa nafi.
ilo mai le leo fa pe ole nei fa la lave na tupu i le walo le Southampton Street West e le mau ma le manga alo le King Street South pe tu sa le afoles fulu lue le vaveao na maliwa i lava i le mena tupu ai le fa la lave i le tasio aveta vale ai o la aveta vale o le sita vale na fia sa manua tinga ina ma a wina ne ai i le fale mai i le si vahenga o le tātou Tala ua whaalia mai e le teitei fōu o tūlai mai nei o le Kalesia Katoliko ia pope leo se furuma le wha o le ata mai whaafōlinga le AI, Artificial Intelligence, o se tasi le nei o mata aupu au pito onga lona matautia ua whea ngai nei mata ngata soifua. I lana whontanga mua ma le vasenga o kātinani o le Kalesia o au i le Vatikano, tā lua na whidiwhidia o ia e vea mo pope, na whaalia manino ai e le tupsa. O le ata mai fōle nei le AI, ua whaatu lai mai ai ni lui tau e lama tia ai le puipuia o le tamari i anga o le tangata soifua, a e whaapea le sā ilia o le amia tonu, a toa ma le whaatino ina o ngā ruenga whai. Sa ia whaamanatu ai le vasenga o kātinali, ia se tusinga whalawa i tele mo le Kalesia Katoliko a toa, a pope leo se furu mo le tolu, lea na ia whaataati ai la la fua mo awa onga lo tele le Kalesia e pei ona iai ona pō nei. O le neitus tusinga a pope leo se furu tolu whaauntalaina o le Rerum Novarum pe o le of Revolutionary Change i le ngana Peretania na ia talanoina i le tele o tangata whai ngā luenga sa hawhaina ma whaaleanga ina lo lātou soifua ona o whaawhita auli na mafua mai i le suinga e whaatino ai ngā luenga whai mātina ai whalenga o si mea a toa ma le ata mai whaatekonolosi i le vai teimi o le Industrial Revolution. Sa ta ualai pope leo se fulu mo le wha i le lātou whairo inga makati nari le sto na ina tenei e le aia se senga o nao no pō ma le tūlanga leo o mai tawina i le ata mai le nei whaaforinga le Artificial Intelligence po o le AI. Na ia whaamnatu ai i le wasenga o kāti nari o lea e maua le whasoaswani mai a o onga ale Kalesia e whaafeta iai i se isi fo i suinga onga i le whaangaio ia o ati nae ma le whaatina ina o ngā ruenga whai ai mai se o tūlanga e pei o na mōri mawina nei i le ata mai fau whaaforinga le nei o le AI. Ua lipatia mai le toe pa ui fo i le lalolangi o se vaa o le vātea tea le malo Lucia ua sidia i le limas furu tausanga tanu o na ope o pea ai le vā nimo o le nei vaa o le vātea tea o le tu ainga o le Cosmos 482 e le imanuia le wha moe na whanainai i le vātea tea mo sana malanga ngai i le planeta o Mars. Ai na whailo mai e whapea o lasto nai lea na toe pa ui whai i lo tātou lalolangi i se vai mea o le vasa initia. Peitai e leo mautino tonu lua o ngā sami na palasi i fo iai. O le vaa le nei o Lucia sa whanai na ai le vaa niunimo le tausanga tasi hiwa fitu lua i se vaenga o la tu tau whainga e fia tū lau ele atu i le planeta o Mars. Peitai o le vaa le nei le ima whai na se se mai ma le taavilinga o le tātou lalolangi ona o se wha le tonu i o na afi ma wha o peopea i lava i le vātea tea se ia o ina palasi i fonei i le lalolangi. I tā longa, o lea ua toe fo mai i New Zealand le to tele o tamata alo kirikiti wha pefa ia onga maista ngata lango e au fi ai ma le au wha asara lau e a fia le taumlisanga kirikiti o le T20 a initia wha peha ai ma Pakistan e tāri tani ai le tūlanga o iei tala noanga mo le tāo fia o le pāpā whana i le taua e peo na tūlai mai nei i le mā o ia atunu o e lua. O le asa le na taunu unga iai i a Devon Conway whapea i a Rachin Ravendra ma Brent Pold i a ta alo i le IPL a initia ai o Mitchell Santner ma BJ Jacobs i a ta alo i le aua Mumbai Indians o maadili i la ua noho pe initia e whaatelitali pe to e amata i le stofi po le asforile nei le tamilisanga le nei le IPL. Na whailo mai foi e le CEO o le Sosio Tama Kirikiti a New Zealand, Heath Mills, e to hiwa isi tamata alo Kirikiti a New Zealand e ta alo le Super League a Pakistan i Dubai i o toi foi mai i New Zealand ina o ta fia mo staimi e le i loa le umi i a lea foi ta amirisanga.
les foreile sa malanga ne ai la to ia i le UAE le na sui ia i le pulenga o kirikiti e Pakistan i le no fuanga e whai ia la to ta alonga nei peitai na muli ane to suia le whai unga ma whai lo ma ia i le pulenga o le ane tau o na tau fia le taumsanga ona o le tau i le vao initia ma Pakistan e pei ona iai. O tamata alo New Zealand o lo afia i le liki kirikiti le nei a Pakistan i le tausanga le nei e awhia i le lisa ave mua ma kapiteni o Kane Williamson, o Tim Seifert, Adam Milne, Daryl Mitchell, Michael Bracewell, Finn Allen, o Mark Chapman, Kyle Jamieson, whapea Macaulay Monroe. I taonga soka o le A-Liga Australia o le ua saho atu le aua Aukilani le Auckland FC i le vaenga o le semi-finals ina ua manu malola tau i le ipo le Premier Plate i le tausanga mua le nei ua tau mahai le ta amisisanga le nei taonga soka a Australia. Semi-final mua o le awe tau iai Aukilani ma le aua le Melbourne Victory o le taonga taluai nei au i e lua i le asas furuiva o Aperila na malo ai Aukilani e lua i le hai. Ai olona lua semi-finals o le ata alo ai le Melbourne City ma le au le Western United. O le talonga taluai nei ia au e lua i la sofito Ianuari na malo ai Melbourne City i ai e lua. O le whaingala o talonga nei o le semi-finals e lua vaenga o le home ma le away mai o le au e au pito tele ana si koe mawai talonga nei e lua o le au le nai malo ia ma se etua i le grand final i le aso tolus fultasi o le masina o me. O le la o mana o le au Aukilani i na whai mua la lātou away game i le aso fulfitu o le masina nei ma i whai le ta'alonga i le AMI Park i Melbourne a mata i le afo le iwa i le pō. Ai o le lātou ta'alonga lona lua le tari malo ai po o le home game o le awhai mai le malai o le Go Media Stadium i Mount Smarty Aukilani i le aso luas fulfao me a mata i le ono i le awhiawhi. O awe lua o le a manu malo o le a sue fusi i le grand final a le whaia mai i Mount Smart ia pe a whaila malo Aukilani ia po o le AMI Park i Melbourne. Ia o le whai wale nāla ni vahenga tala fau.